Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng. Thank you. Lu kentut ya? Kentut lu ya? Kok lama banget sih? Mau ngapain lah kentut doang ini. Mami bau kentut. Mau kentut ya dia? Ya. Terus mentang-mentang lu yang kentut wangi gitu. Kenapa sih kentut gua doang? Sekali-kali ya dan kentut mau bau. Bukannya begitu. Ya emang lu lupa habis makan apa? Lu kentut nih? Siapa nih? Lu kali cengisan bae lu kentut lu ya. Emang bau? Anjir, bau banget lu sih. Dan tadi gue kentut lu ayatnya panjang bener. Makanya sama aja kentut lu bentuk. Lu makan apa tadi emang gue tanya? Hah? Kamu sih.